اسلحه سرد اطلاعات توسط مغزشویی یکی از بزرگترین جنگ‌های اطلاعاتی است. تنها با دلیل‌های معتمد می‌توان ثابت ساخت که حادثه چگونه صورت گرفته است. امروز ما تصمیم گرفتیم که سر را به شما آشکار نماییم. 30 اپریل سال 1997 سابق ولایت للین آباد. سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به ولایت للین آباد. سال 1997 ماه اپریل روزهای 28 29 30 که سفر رسمی سروری دولت با هیئت حکومت به سابق ولایت للین آباد محسوب می‌یافت. از رفت کشت و کار صحرایی جهت تطبیق برنامه رشد اصلاحات اقتصادی از زمین‌های کشت شده ناحیه اشت و شهر خوجند دیدن کردند. آنجا با دهقانان صحبت گرم و صمیمی راهبر دولت صورت گرفت. دهقانان از دستگیری و غمخواری اظهار سپاس و خوشنودی نمودند. سرور دولت به خاطر گرامی داشت در مراسم گلگذاری در نزد نیم پیکره لنین گلچنبر گذاشتند. در نوارها هنگام گلگذاری از جانب دست راست پرزیدنت کشور قاسم قاسموف سابق راهبر ولایت للین آباد با کاستوم کبود، از طرف دست چپ با کاستوم سیاه یعقوب سلیموف، در قطار دیگر محافظ رئیس جمهور مراد سعیدوف با کاستوم سفید نمودار است. سیومی اپریل سال 1997 پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در جمع آمد بخشیده به 65 سالگی دانشگاه دولتی خوجند اشتراک و سخنرانی نمودند. فرمان پرزیدنت کشور را رئیس ولایت درباره به دانشگاه دولتی خوجند دادن نام اکادمیک باباجان غفورов را به سمع حاضران رساند. تجربه جنگ‌های دولتی جهان هیچ دولتی را در یاد ندارد که بدون کشمکش‌های خونین زیاد صلح را به دست آورده باشد. امروز در شبکه‌های اجتماعی موضوع میان مردم مطرح می‌شود که وابسته به سوی قصد به جان راهبر دولت که تاریخ 30 اپریل سال 1997 در سابق ولایت للین آباد رخ داده بود و محققان آن را خاراکتری آشکار سیاسی عنوانش داده‌اند، بحث‌های دامنه‌داری زیادی را به میان گذاشته است. یعقوب سلیموف سابق کارمند بلند مقام قدرتی که سال 2003 با جرم خیانت به وطن، سوء استفاده از مقام دولتی و تجارت سلاح از جانب دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان به مهلت 15 سال روانه زندان گردیده بود و در اساس قانون عفو سال 2016 به آزادی برآمد. موصوف در مصاحبه‌هایش با نمایندگان حاکمیت چهارم با روزنامه‌نگاران اظهار می‌دارد که گویا او راهبر دولت را هنگام ترکیش گرانات با بازوانش گرفته داخل تئاتر به نام کمال خوجندی کرده باشد. بیایید با هم شاهد می‌شویم که آیا در حقیقت یعقوب سلیموف پرزیدنت جمهوری را سپر شد یا محافظ او مراد سعیدوف. یادآور باید شد که از روزهای اولی سفر یعقوب سلیموف با کاستوم و شیم سیاه در نوارها نمودار است. محافظ پرزیدنت مراد سعیدوف با کاستوم سفید و شیم سیاه می نماید. چگونه که شما در نوارهای فوری به واسطه شاهد هستید، در آن لحظه نه یعقوب سلیموف بلکه محافظ سرور دولت
мурод саидов дар бозувонаш президентро дохили бинои театр карда истодааст. аммо ёқуб салимов дар наворҳои фаврие ки он рӯзи наҳс тасодуфан сабт шудааст умуман намудор нест. мавсуф дар баробари беш аз 50 нафар захмишудагон ба ҳисоб меравад. тақрибан пас аз 30 дақиқаи амалиёти террористӣ роҳбари давлат бо пои захмӣ новбаста аз дарди шадид бо рӯҳи қавӣ ба толор ворид мешавад. ба тамоми мардуми шарафманду бо маданияту бо фарҳанги вилояти Ленинобод миннатдории худро аз номи роҳбарияти ҷумҳурӣ, ҳукумат, маҷлиси олӣ барои пешвозгирии самимиятон, барои дастгирӣ аз сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат самимона миннатдорӣ мекунам ва расман изҳор менамоям ки баъзан душманони миллат давлати мо аз рӯзҳои нек ва хурсандии мои шумоён дар ҳарос ҳастанд ва ин ҳодисае ки ҳоло дар назди ин ҷамъома ҳодисаи террористӣ суйқаст ба ҷони президент роҳбарияти вилоят кардан, ман фикр мекунам ин суйқаст аз дасти ҳамон сияҳкорон ва ҳамон душманон хоинони миллат ва давлати тоҷикон аст ва ин нишонаи онро надорад ки мо эҳтиром, шарафмандӣ, маданияти баланд, обрӯи мардуми вилояти Ленинободро пас зананд. душманон дастгир шуданд, мегӯянд ки заказ кардааст. дар ин ҳодиса сахт маҷрӯҳ шуд роҳбари вилоят қосимҷон Равгаров, муовини аввал, раиси кумитаи андоз, сардори бехатарии вилоят, якчанд нафар муовизатгарони раиси ҷумҳур. аз он ҷумла сардори давлатам пои чапаш зарӣ захмӣ шудааст. ин нишонаи онро надорад ки иззати эҳтироми мардуми ҷумҳурӣ нисбати мардуми шарафманд бо маданият, бо фарҳанг ва қаҳрамони вилояти Ленинобод заръи хароб гардад. ва аз рӯзноманигорон хоҳиш дорам ки ин ҳодисаи террористиро кашфаҳмо ба расонаи ахборӣ надиҳанд. чизе ки буд ҳамин аст. террорист яке дастгир шудааст, иншоаллоҳ дигаронашам ки заказ кардааст, ки намехоҳад тинҷи оромии моро ки мансабталошӣ мекунад, шояд закаси оно бошад. инам ҳамон нишонаҳое ки дар ҷаласаҳо ҷамъомадон мегӯям ки ҳама тинҷи оромӣ ободии кишвармо дасти худи мо ҳаст. душманони хориҷии дурун ва имо тинҷи оромии давлати моро намехоҳад. ба фикри ман аз сари қудрат бурдани кӯшишҳои террористонаи баъзан гурӯҳҳо танҳо аз байни аз роҳбарӣ бурдани президенти ҷумҳурӣ ҳастанд фарзандони баланду номуси миллат ки дигар роҳ намедиҳанд ба он кашмокашу ба он хатхашаҳое ки ба қариб нестии миллати тоҷик оварда расонда буд. дар театри ба номи Камоли Хуҷандӣ ба муносибати 65-солагии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ҷамъомади тантанавӣ бо иштироки донишҷӯён ва устодон баргузор шуд. роҳбари давлат ҳозиронро бо ҷашн табрик намуда, устодони донишгоҳро бо унвону ифтихорномаҳо сарфароз гардонид. иштироки шумо ва суханронии шумо дар ин маҷлис ин худаш як қаҳрамонист. ин дастгирии шумо дар ин ҳолат як қаҳрамонист
мо аз номи тамоми аҳли маҷлис, аз номи тамоми тоҷикистониён барои шумо ташаккур мегӯем. ман ҳамон вақт медонистам ки кадом роҳро ба интихоб кардам, ё ин ки тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибсифот мемонад, сулҳу салом мешавад, ё ин ки дар амондухро аз байн мебарад. иншоаллоҳ мо як ҷояга ғалаба мекунем. солҳои охир мафҳуми ҷанг дар фаҳмиши инсоният куллан тағйир ёфтааст. дар ҷаҳони имрӯзи сиёсат, амнияти миллӣ, амнияти иттилоотӣ, ҷанги иттилоотӣ ва суботи сиёсӣ бештари вақт аз намояндагони ҳокимияти чорум вобастагӣ дорад. шаклҳои ҷанги иттилоотӣ, таблиғот, маълумоти нодуруст, ҳамлаи роятак ва хусусиятҳои онҳо дар марҳилаҳои кунунӣ ошкор гаштааст. дар ҷаҳони имрӯз имкони таъсири сиёсат тавассути истифодаи воситаҳои иттилоотӣ, коммуникатсионӣ ва инчунин роҳҳои эҳтимолии ҳимоят аз ҳуҷуми иттилоотиро бояд донист ва набояд зиракии сиёсиро аз даст дод. нишастан дар зиндон на танҳо иҷрои ҷазост, балки ба хотири ислоҳ аст. гузашти замон ки таърихаш ном мебаранд, ҳамеша ҳақиқатро ошкор месозад. ма сарвари оқили миллат, президенти муҳтарам эмомали раҳмон дар он солҳо дохили майдони ҷанг шуд ва бевосита бо гурӯҳҳои мухолифин мулоқот намуд ва сулҳу суботу осоиштагиро барои ин хок, барои ин миллат ба нархи ҷонаш харид. бигзор суруди сулҳ ва ваҳдати миллӣ дар фазои ватани азизамон ҳамеша танинандоз бошад.